I pozdrav svima ljudi, ovdje Dark Gamer. Danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje, epizoda 4 koliko se meni čini. Evo danas, posle one epizode u kojoj sam bio mrtav 1000 puta, evo nas u novoj. Evo tu sam sagradio malu kućicu od ovog drveta, vidite. I ovdje ovako bašticu. Samo ove stvari trebam pobacati. Još mi nije niklo ovo što sam posadio, ali uskoro, nadam se da će uskoro. Poslije onoga kada sam zadnji put umro u Netheru, odšao sam malo pretražiti ono preko mosta i ničega nije bilo. U današnjoj epizodi mislio sam da napravimo enchantment table. Tu sam pripremio neke stvari. Treba će nam 2 dijamanta, 4 obsidijana, 3 kože koliko mi se čini i malo sugarcane, odnosno šećera, tako da kažem. Ovo će biti dosta. Sada ovdje prvo, ne treba nam šećer. Evo, ovo vrata poprilično cool izgledaju. To je onaj novi update. Papir. Book. Sada enchantment table. I evo ga ovdje. Ali njega ću evo ovdje postaviti. Poslije ćemo tražiti kućicu, nešto ne znam. Ali sad sam ostavio sve stvari u ovom videu. Šta ćeš mi ti ceplinka? Tako. I moram sada malo nadograditi svoj mač. Evo, napravio sam još jedan dijamantni mač i skupio malo experience dok sam tražio krave i sugarcane. I zaboravio sam lapis. Idemo po lapis pa da vidimo što možemo dobiti. Ovako bit će mi dovoljan jedan blok. To je 9 lapisa. Evo ga idemo. Unbreaking, sharpness. Idemo mi unbreaking 1. I samo unbreaking sam dobio. Trebao bih napraviti anvil. Još nemam željeza za to. Sada odmah kramp. Da je kramp. Enchantujemo. Da završimo s tim za sad. Pa da idemo raditi nešto drugo. Unbreaking efficiency 1 uzimamo. Ok, sad imamo unbreaking 1 i efficiency 1. Kad napravim anvil sve će biti drugačije. Evo ga sada. Da ostavim ovo. I ja bi, pošto sam sada izgubio dosta experience-a, otišao opet u taj Nether i ubio pigmene i duhove. Samo da namještim options. A ne. What? Really? I svinja je u Netheru. Sad znam na šta ćemo mi sa tobom. Goodbye. To je bilo baš nešto. Nije počelo ni gorit, već sam propalo. Ovdje imam male stepenice. I sada neću ići tamo do onog dvorca da se ne bi zagubio i svašta.
sad sa začaranim. Evo ga, tu je naš prvi pigmen. Dođi vamo da te ubijem. Nemaš ti nade protiv mene. Ajde još pigmena, nemojte da vas ja moram tražiti. Oho, šta mi tu imamo? Nice. Ovo neće pigmen. Ajde onog gesta. Duha. Da ga ubijem odmah. Ja vidio ga zapisati. O! 2 srca. Sad ne bi žela nalet na nekog takvog. A ja idem fino, polako. Da isprobam ovu krampicu. Malo blokova. Evo ga 9. 3, 4, 5, 6, 7. Idemo gore. Ovaj se na proba. Nisam se njega riješio. Sad options. Evo opet. Ne možete vi meni ništa. Napokon. 2 mala pigmena. Je sladak. Ne možeš nazvati. Ovaj je dosta eksperimentalno. Jak on udara, bog me. Evo ga tu baš jedan pigmen. Come here. Idi u vatru ako ništa ne ubije. Ajde, izađite. Treba mi jedan blazić. Ali ne da. Ili ono tamo gas. Ne da mi se ići tamo zbog blaza. No, ne želim ići. Da bi napravio ono za pužne. Ali ipak otiću. A mi se vidimo kada dođem tamo i ubijem blaza. I vratim se opet vamo. Pa vidimo se tada. I evo nas nazad. Evo, našao sam jedan blaze rod i napravio brewing stand. Sada ću moći praviti poizne. A sada nešto, jedna od važnijih stvari koje nisam uradio je da napravim krevet. Tu sam izgradio malu kućicu za enchantment table. Slično onoj mojoj, samo bez prozora. Vidite. Možda ćemo je proširiti kad budem imao dovoljno više bookshelfa. Sada ću poslije napraviti 1, 2 koliko mogne ispast. A evo jedna ovdje krava. Dođi vamo. I nije dalo nimalo kože. Sada još 3 ovčice. Dođite. Eno tamo jednu vidim. Da bi mogao prespavati. A krevet na početku nisam napravio, nemam pojma zbog čega. Pošto nisam namjesto da ima zombija, prebrzo se gladni. Ja nemam dovoljno hrane, pa eto. Iz jednog hita su ubio ovce. To je dobro. Dođi vamo. 3 tačno za kreveta. Evo ovdje sam imao jednu ovcu. Ali ništa nisam je vidio. Sada ću uzeti sa ovaj sugarcane, šećernu trsku. Ne bi mačem druži. Da mač druži.
poraste. A ja idem napraviti koji bušam. Prvo. Evo imamo tačno za jedan bušam. Tačno drveta. Evo ga. Jedan bušam. Nemam pojma da li ću ništa pomoći. Ali nema baš ni briga. Da stavim njega. Tu od majza. Sad volio bi naći jednog zeca. Bi imao poison or jump. Prvo trebam bočice napraviti. Kako se one prave, nemam pojma. Ali vjerujem, siguran sam da će mi sad trebati pijesak. Idemo uzeti 3 pijeska. 5 u stvari. Da vidim te bočice da napravim. Opa. Samo resi. Ugalj. Možda vjerujem da nema uglja. Idem napraviti još malo drveća. Ova pšenica. Samo što nije zrela. Tada ću možda napraviti farmu. Evo ga. Ajde da vratimo se. Evo ga, nisi još gotovo. Jedan glas. Bočica, nema nigdje sad. Vidimo sad. Evo ga. 3 stakla za 3 bočice, to je taman. Samo za 5. 3 bočice. Idem ih napiti vodom, zato što trebati punjene vodom. Evo ga, 3 put. Danas ću napraviti onaj jump potion, verovatno. Ok, 1, 2. I šta gore treba? Ja zaboravio sam. Prije svakog potiona nemam pojma bukvalno. Šta bi moglo biti? Nema veze, sada ću još jednom preknuti epizodu. Dok nađem sve potrebne sastojke. Moram ubiti malo zečeva. I dok se sjetim šta treba staviti. I dok još to nađem. Pa vidimo se kada to uradim. I evo nas nazad. Ja sam napokon našao to što sam htio. I to je ono što sam ga skoro sve izgubio kad sam umro. Ali evo ja sam ga odmah ovdje zasadio da mi poraste. Pa eto. Jedan sam stavio ovdje pa da vidim da li se on... Ok, jeste. Aqua potion efekt. Sada ja ne znam šta mi treba. Moram sada ići ubijati zečeve. Treba mi prvo jedan redstone. To sam to. To je poslije. Tu sam kupio ovo. Sada idem po zečeve. Oni su baš brzi. Ubio sam na nekoliko zečeva, ali ne daju svoje krzno.
samo meso daju. Ali evo idemo ih opet naći. I pokušat ubiti. Evo polako. Evo ovaj bunar ovdje. Njega sam našla. Ni zašto ne služi. Tu sam onako. Radi reda. Ovdje. Da vratimo. Dođite zečići. Vidite tu. Ovo je malo. Mislim da meni čak ništa neće ni dropati. Ti si ono što se traži. Vidite kako sprsi. Ovo vi sad možda nećete baš dobro vidjeti. Što ga nema negdje. Vi nećete vidjeti kako stane. Idem ovdje prekrenuti pa ih se nahvatiti da vi ne gledate. I evo nas opet nazad, ja sam našao zečje krzno i zečju nogu. Da vidimo. I zečja noga se koristi. Ovo je Equal Potion sad. Sada će biti Jumping Potion i uzet ću Redstone da duže traje. Ajde. Polako. Evo vidite. Potion of Leaping. Really? Ja mislim da je Potion of Jumping. Kako sam se sad zeznao. I upravo sam se opet zeznao. Potion of Leaping je poison za jump. Evo vidimo. 1, 2. Ne osjećam 8 minuta. Idemo ga mi isprobati. Pa, ovo je zaista big jump. Da vidim, mogu skočiti ovdje. Ja mislim da se ne mogu preskočiti 2 bloka. Baš vidimo to. Jest. Džaba sam pravio ovaj poison. Ne džaba sam. Ajde, nema se. Sada. Ja ću za Nether ostaviti. Idemo ovu jednu bočicu. Ovdje da stavim. Ovo stvar ovdje nastavim. Evo ga. Sada smo ko zec. Da vidim, poboljšava ovo poboljšava. Kravo dođe ovamo. Koliko udaraca treba za kravu? 1, 2. I dobio sam kožu i svinjicu. I eto, to je bilo to što se tiče današnje epizode. Vidimo se u sljedećoj i čao.